Danak tata dito'y babati kabanbantayan kakabsat ko dito'y Genting Highland dito'y Malaysia. Tamapan gumatang tinat nating kakabsat ko gapugarod taawan ti maala nga nating ti karuban. Kapilitan nun ati mapan gumatang kakabsat. Mas mayat gamin no dito'y kabanbantayan ti paggatangan ti kakabsat ta fresh dagiti gulay. Syempre kaburburas kakabsat ko. Iti nga rudan sumrut da iti kabsat yon. Humanda da iti anti dito'y tanong anak kaikan ti discount mo no anak na tawaran ay kat baka iktartaray ko dagiti balangag mo kas kita watercress mo humanda ka is may ikan ti discount kita nyo man da iti kakabsatin nagpa-fresh nga balangag kas kada watercress kas kada bagyo beans kakabsat ko kindagito ni na dumaduma nga natin kasing fresh dagiti rupayo kakabsat ko syempre kinda iti kulot-kulot nga sitaw ay kat manatan man da iti kabsat yun ate agatangan da syempre amo yung mata iti kabsat yun gulay slice ay na nagmamayat ngam ay na nagngina ti presyo na kakabsat ko isang nga dayta kat madamana ka tumautawaran kakabsat ko nga mahaan nga po payag kakabsat talaga nga 10 ringgit kanulata nga talaga ti may isang amin dagiti lako na nga gulay kakabsat ka 10 ringgit na may isang supot no may isang repet nasa 100 to 120 pesos dita Pilipinas kakabsat ko pilpilitik nga rod nga ikanak ti discount uno tawar nga madina nga talaga nga pumayag kakabsat 10 ringgit kano nga talaga kakabsat ko ta fresh na fresh kano kakabsat ko 1, 2, 3 sige ka tumaray na ko. Sige ka. Ay, ito yung narod kakabsat. Pilitak na talaga nga tawaran. Yung talaga nga madina kaya. Tay na apo. Nya kamutan anti. Kunana kidi kanya ko nga. Siyempre kahit ko tibumak nang kunana. Oray naklaki di makiap-apa. Ditan talaga nga pumayag. Kahit nakano tibumak nang kakabsat ko. Inay-ayok pa yun. Kuna kay anti nagpintas kamutan. Kuna kanya na. Fresh na fresh mo. Day tarupam anti. Kuna kaslakas yung fresh. Dagiti lakom nga gulay. Kuna kanya na kat. Nakasastugan nakmot kunanakit din sana kiti kinat katawaan haan nga talaga nga malaytikan da ito nga anti kakabsat talaga nga hanak nga tawaran kakabsat ko kunanakit din adong mo ti kwartam apay ko mga ikang katitawar kunanakit di kanya ko kunak mataawan ti kwartak bitak da iti bulsak kunak mat pilpilitik nga kakabsat nga itad na nga free da iti balangagan tanagadungar ti ginatangkon mainahan nga talaga nga pumayag kakabsat haan ka no mabalin ta ado ka no ti kwartak ay kat kunak ayan na ti kwartak kunak pautangan nak ako nak kanya na sige ka tartaray ko da iti balangag mo kunak kanya na kunak paikid din sige ka no nakaikan di tawar ka naktog subsubli dito yun kunak kanak tumapan gumatgatang diti pwesto mon kunak agsapol nakti mas nalaka kunak kanya na kita niya ditanay madamanak nga makidindin bati kanya nakakabsat ko ta talaga nga nakinangaikan ti discount ore piso ore 1 ringgit madina kayat nga pumayag kakabsat ko kulkulatik nga rod ka isang kaulit na kid din nga do kano ti kwarta ko naklagaro nga bitak day ti bulsak talaga hanga mamati madikman amo no apay hanga mamati noan ko mga day ti binahay mo talaga nga nak umatang kakabsat ko ta permimot ngina na nag 3 times ti presyo na kakabsat ko diya sa bali nga pwesto kakabsat ko kot 10 ringgit ka 3 pieces 3 nga supot kung dito'y ay na 10 ringgit kiti may sa supotan isang anak maka-get over sa unak ikan na kun ati prin anti kunak kanya nang ure day to yun kunak talaga nga pumayag kakabsat ko kunak kanya na hanak nga pumanaw diti pwestom no nak ikan ti pri kunak kanya na tangarod na bayadak dagiti inala kun kakabsat ure lata day ti balangago no day ti mangustin kunak talaga nga pumayag tapos kunana agatangam dahi ti itlog ko nalakalang ti panglako kanyam kunana 20 ringgit kunana dahi ti kut kampung chicken iso ginatang kun kakabsat ko ti pinanglako na dahi ti kakabsat ko 25 ringgit ngamintad na kanyak ti 20 ringgit ay kat inala ko na sa wakas inikanak mo lang ti discount kakabsat ko ng bakamot asitig nga ma-expert ti itlog nang sa intad na kanyak ti 20 ringgit at dapat tinangisit nga atis da kakabsat ko kas kada guyabano. Tatanak lang nakakita tinangisit nga atis kakabsat. Ado tila ko na dahi ti anti na dumaduma nga prut-prutas kakabsat ko. At dapat ti kaparparot nga mani kakabsat ko. Gumatang na kumangem. Baka nakmangikan ti discountan makiapan nak tulakit di manina.
sabay pay amon kidi. At dapat ti durian nga kang angot ti kilikili kakabsat ko. Dagiya durian lovers sita kakabsat umay kayon. Dahil ti manggustinan akit pasel-selfie naklata kanyadan kakabsat ko atan iket. Tanak makagatang ta nakangingina mo. Kin angot-angot taklatan kakabsat ko anya. Pay ngartang kung nga maiyawit. I cannot afford nga kunada kakabsat. Nagnina mo ti pinanglako da kas alasigi angot-angot latan.